Hallelujah. 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 Le maweto mauvi le bokbokoke vankoma amen. Yehowa awe takanyenya eye we chonu sambla alechi awe leke hihiama eye hihiama mele papango madakpe no de nkeke nwe ike nega chonami madakpe no de wa manu ve gbogbo katata biela kpe tam no le kapopo veviama de lon kan sike ne chonami de wonu sample amata popo wa magbono no ike le plemi papa ye dakpe no de yo katata alabo wenye mi apo nuti kokwe e wenye mi apo yaywa e chile mi achomba e fomi de akpagbotoma papa na kwakpe lenjia na kwakpe lenkekesiaji na kwakpe de asoli ke somire lata to wenye akpe dadala mshianuma aleke mi ajuju akpe dadana wo mi matashi akpe dadao alabe akpe madala pe nua menyo anu ye dakpe no ben keke ha egaba tuni abe aleke na ngule dare mabe mi asolen keke ama mi asole pa manu bevama e mi asole pa yagira ma papa be dakpe no resio katata le Yesu Kristo ban kama ka wo gbogbo kokwe ke do anu sama gbogbo kokwe ke no akplama gbogbo ke na sijeje nyetoma me dakpe no gbogbo kokwe mai ke negada silenchi na mi o chomia no pomiata o dola yo kata chomia le mi abo samba oji e yo ke galemia no chom le yama e yo kata na gaderen ke siaji wa chomia no kwa pere sio katata ye dakpe no de viva vai kenya de la Yesu Kristo ye ne konami ye dakpe no de ta de la Yesu Kristo le yue ple forme la mi be mi atoye akpedada ala ba nu gawo bi wona mi eta chile mi achomdo ken ke me mi gedoa amanu baba ko biamela nuse ko biamela chidudu ye ko biamela bana nami atamu ike bia ko solan keke yama la wo Yesu Kristo bankama aye mi doberala amen novinho mechiba mi atoberade na meta alaba mawu wo mi de hihiyama ebe wo dodo tokede nyekple wonchi e dodo iko wa alaba dodo anefa ema nyamanyanka pa agoye mi chele mawujio e nyamanyanka pa go le chele mawujio nyamanya afukai ne dare mawnu afi hihiyama le sesem na wo aleo akamachi magbono nyade na benenye be elalea mawu nye chochoke po mawu e yanya no blind popo mawu nek pon blind na olenjia e wa cho ovo dada okata akel fi okata na chanyele apoto ne ko de chitrenu fi omi eje bamela ne terminal ba finya ma fi emi eje domela ne terminal eduama nu yo banku na mia na funku na mi nu yo le mia bashi be mia bashi matele no lemwa wa kpombele na mi atuka mia bashi aho mia bashi la moma alebe nu gogbe inyeto na wafana mi seda ebe iwo kesinoto akpakpa majeto mele doga deke woge afi akpoka le mose pa bala atolia etabla favo eni toka krama gbanto yinia ekpogbo bakpoda nege be doto yawe o mau fa gba ene wori ti pepepe ayira de jiu ayira wa musa wokusi ebe ayira wala ebe adomu banana me kake we amele no banana ya wo kesi noto ebe ne do ayira ne bo ayira egbe dodu e yo chona eya ebe anyeta
menya sikio anye gbanto menya muleto eblona mi Yesaya pa gbanla me etabla nefo ato kakra me gbanto koyi adeli abenade ya le walon ya fanya dukolenko ya cho akodado wo kesino numa kesino no ka glomole kesino no va ikanye nyeklo to la gbe ama benaneke ma hiamio eya to bede mi ko Yesu jise kwa naneke mele mi ahiago ela bedela Yesu deda esu na me ya letiko ya fanya ya gba koblibo ya neka mechio ya ko ako fudo kesino afini ajova gbe ama kesino pele mi asi magasin le miasi si oko kolomia bonu gladwa elena mi hakem kajo abusan tui ko safi le miasi vo ma ko safi na mi nu ka komi ko dade abusan ko safi ko le miasi ala ba leke nya o ma o fe lolonu la nigba ya chia ni mele fe lolonu la wo mo eya kama global efosia fo ikebe tare mawuma agoye jere ya manji ne twekemi e watro adomite ebi alemi akodemi abakesi no no e bi apagboa achi mado omega le Togo musia me ke hiania nya gere de mama ai ke adam ble eva ava mawo musia no tadi afi kokova nyoha musia no le miasia fi bagbe ama no katanya no fugbe mafia boka no katanya no fugbe mafia bonwi ke jinyela aya tanjia de meba kesino to e gato enenyo Yesu bekora hiki ame viu chaye da vinyo myo ami chaye ndi amela ayejeje hoge nya teku na maude nya bafuta dauta eya ko mi abia eya ko ele hoge eya ko atronye klofonchima eya tanimi gere Isaiah pagala etabla devil de ki tekelema enelia Esaïe 61 verset 4 Isaiah chapter 61 verse 4 ebe wa gatro cho blema fedo gbade gbefa glikboa wa fode chitrenu edu chantoa wa gatro achuwo yi no pomala siore fika o kesina no ano ya pomala siore fika o gawano ani gbamale na jira no re fika na kpokacho ani gbamala sio na dakblore leke na wo kesina no afana wo do kwa de kamali ahore leke na wafi kesina no afana wo ebe ya katwa tuwo glegbagbawo tefu o katanoa ya katrewo nanya ba mautra tefu mawa e de koka kodia kamagale totogo ne mautro tuwo papa ikenye wa machible boa e mautro tuwo fa malena nekerasi ye nu agelasi o e ya talonjia mabelle jefa e ye la torufa la jehe planyehe apoto ikema gbato dolomiwa nti ya ne kpo ya kedema ayo de mo sai mo popo na kedema benya fa kawo fi kenya fa kawo chi amma fodio binu le nyabasi e gayo ko le nyasi ko ba la nya tro ho mi fa kala njia e be do ho na nu ha le kala tosia e za bagbanle e ta plan de voisique to grama la vovo en yakoi do ho na nu ha le kala tosia e ye de abuyo gena le kala tosia ebo hode ntasala wa khwelesi kan le to wa khwelesi ya kantia no yo kata wo fia ba wo kaena ama yo ko kalasi ko de to mebe awo to makpo file ne keji
Ameyoko galasio desema be awoto makpoka rekode. Ameyoko galasio de chiareji eye to alo ekojo. Ameyoko lasio profideo. Ameyoko ya fidebe yo wonu no nakpoka. Hihi ameto eyoko kododo ko de wagbema. Ameyoko yele vodwale bo malam degbo. Bo wa wo ganao. EWEGBE ne va zukoto vo kesinoto be kesinoto egato enye hafi ameva do galafia de ike gai ko doa menye ganwe yo do yo ko gama ko va de opa sigbama eye wasigba kaka eye agbadudu vana o na nekema gato ayijiwa mabanzia mekpo benye kplo mi agere gbe dodorama agbolo na mo be ne tro nya gbere sere na mi Eyamane womi kesinoto pe kesinoto agbagba mache do pe kenele do homole futuare ke khemna wo ela bo mekpo aba mano te pade kemelu na kemelenchu na kemenyeto akoko na wo de nkole bana ya tamjia mejibenye kplo mi akede gbedodorama agbolo na yawo be mi ho mi apaga le rejepo le torofa le chehe planyehe fisi afie ko di mi apagado ha gane dogo gayo koko de gamana mi kenye fipo de bega ne koda le miama ne toda le miama nya pasio ko blaba nya basima otore kawa asia na chetol nchiha doike ne kla doike womnele kakena ne kama de temo bana ne kama nyum na le potofo mabanjia yehowa ne kede mana ho mabaka fofo ya ma yehowa ne kede ma ne tro no chiya ne kere wasigba ne gbagba sigba ne kere otofa wagbagba dofa mabana kere ofa fisia fika ne nuna doike ne wona kpona ka mabapa to ne tro kere mano wasiko bla kada chola si ofo la sei ke ko wasidia mede wasile semama asi ko ngona wa asi na trekle yeshuo fu fifola metobeda kesinoto ene suha maba azu kesinoto agboye ya de na fu no gakpo mo no fagbo na fu maba gakpo mo no fagbo na fu trogero foto ma ya yera na chegbo e ba do no banana mo ke we amele no banana togo e be ya ka trogbo blema fotro blema glekpo afore chitrenu apoto ne trofo wasigba de chitrenu ne fo topo de chitrenu ame yo so le topa yo be yo wu topa ame yo so to tepoma e yo do aseji ame yo plenu banalation be nu bana ike yo pleko ha enu yo pla awe be na do agba masena ne kemo ha lenji ha ame yo du fo le no ha mebo aka wo fo na ha mebo aka wo fo na ho me don to lo da oyoma dolono chi oyoma onechi mafo watasile wo kanchi na ho le yesu ban koma fipo de baga ikoko chaka gana wa mabe fipo de baga ma de da afoto na gero kakpo monum ha medogbeda dolaiko de do baga onchi dolaiko bona po baga oji ne woto ma dola kokuma na lo ga orasi ha medogbeda ha e me bia torobo no igbe ajifufo le dolono ko governor ho fisi afiko ko gatado dolono gera ni gbamachi le honda like kapapa bado sakatala boda omaga ko ba madaho omaga ko ba ko toho omaga ko maga gera siamo aga ko aga de fon na o aga zukoko na o de maba omaga lo kogo yata maufa gbogbo na lachi na o la kafofu ya ma na siami na o la kafofu ya ma na sika pokpo famina ho na si etito nyenye famina ho na wo kesi no tora aba wo ikenye Kristo tora wo ikeche Yesu yoma fofo a egato egama no fofo si he ye viedu na ya ho yata madogbeda hike ya mato ike logale no ha tro peka madogbeda be anom cho ho nkune no fufu na ho walo na wotonye he bedora mene
Yesu ha maboma gahala no lasi ho nchono no ne no agbama ha nchono no ne no nchi ha de doike wom na la nchono no ne no ma ho madogbara ba no sia ne kaji ne ko wasi dado be ya wo ha ne hekasi no no kede ne heka pomo no ate wa kamala madogbara ameyo power ha watroko bo fotuna ho wako ho kauna ho mbenjia wachi mafo ameyo dede no gbogbo izu dan lenchi ho legalom lenchi o saklekele eyo zufia fiole no legalom lenchi o saklekele mabe yolo potopa na le dowo mamal na neketomo mabe yehowa na do de ko yehowa na kplo do gora lenchi ho eyo bi odo agbado ho mabe agbado do de kamale ho mautro chra no do la etro tu afo wala etro fogle bore chitrenu la etro gba wa fo la mabe wa machibli boha ezu egakpo monu la mabe wa machibli boha ezu Kristo pa manu vala yata na fanu lenchi ha mabe agbo ye egakpo monu pa gbo na fu ho mo yo hedo na fu mo na ho le Yesu Kristo ban kama wa yo be kesi no to ha mabe njia eho kesi no to nyanya mabe ho gato nyanya megala ya buga be gamale sio ha megala nufoga be gamale sio ha yehowa nana watanu ye ikana ko chase he nana watanu ye ikana ko wofato nana watanu ye be nusia me ka ko demo nusia me ka na kpla ha nusia me ka na nya ha adi de ko mabe yehowa ha pe gbogbo na courage ha kesi no to suzu e gato nyenya na gava wala banana sumuchi kokwe na mawu asu kafu na mawu maudo wobana sugato akpera meda honchi akpera Kristo tonchi akpera kluvi honchi akpera hosi honchi yata mafanga pomonu de wakama mabana sugato wa yoba gato la gato tuma mauna yira mi apashe e wa depa gbogbo mi ama na yira mi apashe e wa nanu ye yonava nusia mi keji mi apasiaka nesu ya yira e wa yomi be kesinoto agbagba mache afotola na wo mi kesinoto lenjia yehowa na wo mi kesinoto lenjia yehowa na wo mi gakpolo lenjia maba oyira lenjia dola bakpo no va wakama mabala kafufu kamanala maufa misisi iketrona mapanuchinya metro nuchinya yawe akpeno tokebe do tome akpeno tokebe kere mi apagbema nagbere sebe tro le Yesu Kristo pankoma oyira olanke seji emananyo no le Yesu Kristo pankoma amen mautola mauvila black boko la pankoma amen.